أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بجملة دبلتي القرآن الكريم. صلى الله عليه وسلم وحده. من جداي جنس جداي. ما جداي بنيت وسجما ولا جداي بنيت القرآن لا نقط. بسم الله. لكم أساس إلى هو خاصم خير. أعوذ Bye.
du Coran. C'est avec un immense plaisir que Serigne Djily Aziz Afia Mbacké vous accueille à bras ouverts et vous remercie. Car malgré que vous ayez plusieurs empêchements, plus valables les unes que les autres, vous vous êtes remués ciel et terre pour pouvoir être commis parmi nos invités. Cela vous vaut un grand merci. Donc, merci. Nous tenons à remercier la vaillance et le courage des parents d'avoir incité leurs élèves à l'école coranique, communément appelée Dara. Eux aussi, très courageux d'avoir tenu jusqu'au bout. Félicitations à eux, félicitations aux oustas et à tous les élèves de l'internat Ahlou Afia. Nous tenons à remercier et à féliciter Serigne Djily Aziz Afia Mbacké et sa conjointe Sokhna Mame Faty Mbacké.